Haravuze ngo Nuko Uwiteka ahira Yobu ubwa nyuma kuruta ubwa mbere, agira intama 14,000 n'ingamiya 6,000 n'amapfizi 2,000 n'indogobe z'ingore 1,000. Ndashaka gukuramo iri jambo rivuga ngo amuhira ubwa kabiri cyangwa se ubwa nyuma kuruta ubwa mbere. I want to take this word that says blessed, the Lord blessed the latter part of his life than the first. Reka tumbe Bibiliya zacu tuganire kuri iryo jambo. We can close our Bibles and share on that word. Abantu tubonanye ari ubwa mbere n'abari online nitwa niyomugabo Anicet. Those that have seen me for the first time, even those online, my name is Anicet niyomugabo. Hanyuma ntabwo ndi umushyitsi hano, ndi umusangwa kuko ndi umwana mu rugo muri Elion. I am not a guest here, I am a child at home in Elion. Uri kuyakoma mutabishaka ariko I'm feeling that, ndabifiringa ko ndi mu Elion. Clap and feel it. Shimiye Imana kubwa mushumba. I want to thank God for the shepherd, wabyemeye ko nza kubana namwe muri aya materaniro. Imana imuhe umugisha, for allowing me to be with you in this service. God bless him. kandi nabwo nongeye gushimira Imana guhagarara kuri uru ruhimbi. I also thank God for standing on this pulpit. Shimiye Imana kandi namwe mwicaye ngo tuganire ijambo ry'Imana. Yesu aduhane. And I am thankful for all of you sitting here so that we can share the word of God. Na mushiki wacu urimo arasemura. Imana imuhe umugisha. Amen. Abangabo mu buryo bw'imyizerere Bibiliya ibita baziritse n'abenzi ba vino, iyo bayibihije ntiryoha, iyo bayiryoheje irutaho. So in terms of what we do, when we do it well, it's good. When we do it bad, we're not spreading the best message. Ndagira ngo tuganire kuri uyu mugabo witwa Yobu. I want us to talk about this man called Job. Iki ni igitabo cyanditswe na Mose. This book was written by Moses, acyandika muri 48 yarahungiye kwa sebukwe Yetiro. and he wrote it in 48 when he had escaped to his father-in-law Jethro. Uyu mugabo Yobu, This man Job, n'uyu munsi amateka y'ubuzima bwe aracyacanga abantu benshi. up to today, the history of his life still confuses many. Hari abagira iki batemera ko yabayeho. Some Greeks don't agree that this man existed. Nkuko nawe Imana igutunguye igahindura amateka, hari abatemera ko ari wowe. Just like how God can surprise you and change your life, other people will say it's not you. Tuvuga kugarurirwa amahirwe kwa Yobu. When we talk about the second chance of Job, Ndagira ngo mbabwire ko Yobu nta uri hano kandi Yobu ntari kumva ibi ngibi. Job is not here and he's not hearing what we are talking about right now. Nta nandi mahirwe yo bakeneye already yamaze kuyabona. And he does not need the second chances because he got that already. Sinzi niba hari uwo turi kuvugana hano mwari no teraniro cyangwa online. I don't know if I'm speaking to anyone in the congregation or online. Ariko ndabizi neza ko hari umuntu wizera wumvishe ko ari we Imana ihaye amahirwe kuruta ubwa mbere. But I know that there is someone that believes and thinks that God is giving them the second chance. Iyo tuvuga ijambo ry'Imana ntabwo tuba tugira ngo museke bidafashe ku mutima. When we speak of the word of God, we don't want you to pretend and laugh when it's not from the inside. Ntabwo tuba tugira ngo mubifane, oya, tuba tugira ngo mubyumve bitanga impinduka mu buzima. We don't want you to cheer on the word, but we want you to listen and make that word changing in your life. Uyu mugabo Yobu, This man Job avuka mu gihugu cyitwa Usi. is from a country called Uz. Abakize muri histoire bakita Assyria cyangwa Ashuri. He's from Assyria. Uyu munsi ni igihugu cya Turikiya. Today it's known as Turkey. Bibiliya imugaragaza nk'umuhamya wahamije kwihangana kubwo gukiranuka no kwizera Imana. The Bible depicts this man as someone who stood persistently in believing God. Ari mu bantu bamenye Imana atayibwiwe n'umwuka wera kuko yari ataruzura umwuka, ahubwo yarizeye bihwana no gukiranuka. He's among the people who knew about God, not with the Holy Spirit, but through believing. Ndagira ngo mbabwire amahirwe twebwe turusha Yobu. And I want to tell you the chance that we have over Job. Twebwe dufite ibihamya by'uwagiye Igorigota, ariko Yobu ntabyo yari afite. For us, we have signs of the one who went to Golgotha, but Job did not have those
signs. twujujwe umwuka wera ariko Yobu yari atarahabwa umwuka kw'isezerano ry'umwuka ryari ritaraza. We have been filled with the Holy Spirit, but Job did not have that chance because the Holy Spirit had not come into ariko existence. yarizeye, But he believed. yarizeye gusa. He just believed. Kwizera gusa He just believed. bituma asoroma mu migisha iri mu biganza by'Imana. That made him harvest the blessing from the hand of the Lord. Imana ikura ubuzima mu rupfu irongera iramusubiza kubwo kwizera gusa. God took life out of death and he was alive again just because of faith. Kwizera kwa Yobu The faith of Job kwaramuzamuye ahagarara ku gasuzuguro k'abanyamahanga bose bamutukaga. it raised him and it put him above the people who were ashaming him. Yobu, Job. iyo njya nkunda gusoma igitabo cya Yobu, hari ibitabo nkunda muri Bibiliya. There are books that I love in the Bible and Job is one of them. Nkunda amateka y'ubuzima bwa Yobu. I like the history of Job's life. Nkunda igitabo cy'indirimbo ya Salomo. I like the Song of Songs. Ngakunda igitabo cy'Abaheburayo n'ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana. And I like the Hebrews book and then the book of John. Ibi bitabo mbitindaho cyane. I take so much time in these books. Uyu mugabo witwa Yohana, The man called John, njya nkunda gushaka kumwigiraho ibintu byinshi. I always want to learn a lot from him. Afite amateka nawe abagira iki batemeye ko teoloji ivuga ntibajye bayavuga. He has history that the Greeks never agreed that theology can talk about. Ni umugabo wakundanye na Yesu baregerana baba initaji. He's a man that was in close intact and intimacy with Jesus. Yesu amuha ikibanza cyo mu gituza cye. And God, Jesus, gave him a part of his heart. Yabashije gufiringa urukundo rwa Kristo. He was able to feel the love of Christ. Yesu arimo aratanga urugero rw'imibereho y'abigishwa aramubwira ngo wowe ibyo wowe bizatuma udapfa nk'uko abandi bazapfa. As he was giving an example to the disciples, he said, that will make you not die. Aramubwira ngo uzapfa ari uko ugeze mu zabukuru. And he said you will die after you've lived in your old age. Yohana ibyo bitaye mu gutwi akunda Yesu. When he heard of that, he loved Jesus. Yibuke turi ku mahirwe ya kabiri. Remember, we are speaking about the second chance. Yohana muri 96 Yesu amaze kugenda. In 95, when Jesus was taken, Afatwa n'ibiganza by'abagabo bo kwa Domisiyani. he was taken from the hands of the missionaries. Baramubwira ngo rekeraho gukorera Yesu turakureka. They told him, if you stop serving Jesus, we will let you free. Arabwira ngo ibyo mumbuza ntimuzi ibyari byo. He said, whatever you're denying me to do, you don't know what that is. Arabwira ngo uwo twarabanye amaboko amukora amaso aramubona n'amatwi aramwumva. He said, I've lived with that man, my ears have heard him and my eyes have seen him. Arabwira ngo umunsi ajya i Golgotha. He said, the day he went to the cross, Jewe nari impari. I was there. Avura ijisho ry'uwamuteye icumu mu rubavu nararebaga. When the eye of that man that spiked him, I was there. Arababwira ngo yabwiye Mariya ngo umwana nguyu arangije arambwira ngo umubyeyi nguyu. And said, I told Mary that this is the son and this is the power. Yohana arababwira ngo acyaha umuraba mu nyanja nari impari. When he stopped the trouble in the sea, I was there. Inayini azura abapfuye nari impari. When he was rising the dead, I was there. Arababwira ngo amaboko ye ahaza abantu 5,000 nari impari. When he fed the 5,000, I was there. Arababwira ngo rero amaboko yanyu mwebwe And he said, your arms cannot stop me from believing him when I know him. He said, the canes you have cannot do anything to me. And that you are stopping me from believing died when I was there. And in the morning of the third day, I went to the grave and he was not there. He overcame death. Even if you kill me, I will overcome. I don't have a problem of serving him. I am not afraid of the people that deny of him. I will not let go
of him. sinzamuvaho I will not let kandi go of him. sinzamureka. I will not leave ndagira him. ngo nkubwire ibi, I want to tell you hari abantu bakubariye iminsi that people have been ariko bari numbering your kuyibarira mu days, gihe Imana yabitse. but they are counting those in the times that God has kept. none se iyo minsi bari kubara bari kuyikura he? Bari Where are kuyikura they getting those bari days? kuyikura mu gihe Imana ikigufite. They are getting it from the time that God has for you. Bayi bashaka kuguha utuntu turi detaye se kandi Imana ishaka kuza. Why do they want to give you smaller things when God wants to bring bigger things? Uzi ko umuntu akubarira iminsi akayibarira mu gihe nawe arimo. People will number your days according to the season they are in. Iyo ngiyo ari kumara nawe uri kumushirana. As he counts, theirs are going as well. Sinzi niba muri kunyumva. I don't know if you can hear me. Umuntu arikora akakubarira iminsi niyo nawe ayirimo. They will number your days when they don't even have control of their own days. Nasomye ijambo mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya 33 umurongo wa mbere. I've read in Isaiah 33 verse 1. Haravuga ngo uzabona ishyano wowe unyaga utanyazwe. It says, woe is to you who steals when you're not being stolen from. Ngo kuko numara kunyaga nawe bazahera ko bakunyaga. Because after you've stolen, they will also steal from you. Mu yandi magambo abantu banyaga iminsi y'abandi kumbi bari kuyikura kuyabo bakayiha kuyo bari kunyaga. In other words, they number your days, which means they're stealing from their own days and adding unto yours. Yohana arababwira ngo sinshobora kumureka. John said, I will never leave God. Ntabwo nshobora kureka Kristo. I can never leave Jesus. Bafata inkoni barakubita. And they caned him, they beat him, Umusaza yanga gupfa. and he refused to die. Barakubita muzehe yanga gupfa. They beat him and he refused to die. Yari umusaza akuze abantu bakunda gusoma Bibiliya niyo mpamvu yagiye yandika akavuga ngo bana bato. He was an old man, and that's why when he writes, he says, young children. Ndabandikiye n'ukuboko kwanjye. I am writing to you with my hand. Yari amaze kugera mu zabukuru. He was in the old age. Amateka rero tiboroje itavugaho rumwe bamukuyeho yakubitiwe. The theory or the history that theology doesn't agree on is after they had beat him in one place, Bamutwara mu ngunguru. they took him in a drum Baracana. and they put it on fire Baratwika. and they burned him. Imana And God, umuntu yageneye amahirwe ya kabiri. for a person he has given a second chance, Ntabwo ibuza abanzi bawe gucana. he will not let your enemies not put you on fire, Nta nubwo iba guhisha. and he will not hide them from you. Irabareka bakakugeraho. He lets them come to you. Bakakuvugaho. They speak about you. Bakagutakingaho. They touch you. Irabareka. He lets them do that. Bagacana. They put you on fire. Karinda n'umuriro wabo kuzima. And he will protect that fire from not burning out. Ikabafasha no kuwenyegeza. He will even help to ignite that fire. Ikikora. What he does, Izimya umuriro w'imbere. he puts out the fire Uw'inyuma inside. ukagomeza ukagurumana. And the fire outside will keep burning. Rero So, amahirwe ya kabiri the second chance akurindira mu bibazo ufite ihumure. will protect you in problems and you Bo will have bakabona courage. urapfuye. They will see you like you're dying. Imbere ufite icyo Imana But yavuze. inside you have what the Lord has said. Bakabona birarangiye. They see you as if it's Yo over. ikavuga kubitangiza. But Job can talk to himself. Ikagenda ikaba confusing. And God will confuse them. Oh, iteza impanuka mu mitekerereze. He will cause accidents in the thinking. Baragenda bagakurashinga not accident, ntabwo ari accident gusa ni crash. Aba biology bavuga subconscious mind, ibitekerezo byabo bigenda bigongana n'ibindi. Your thoughts will confuse with one another and crash. Ntabwo bashobora kumenya ngo ubayeho gute. Uburyo ubayeho birabavanga bakajya babigongana nijoro bikababuza ibitotsi. They will never know how you're living. The way you live will confuse them and they will never get sleep. Kamukura ikigara akajya kuraguza ku rusumo. They will go to look for witchcraft because they are confused.
bikamukura mu buriri bigakajya gucuragura bigakubita. They will do night dancing and everything. Bikamubuza gushima akajya yirirwa gusebya. Refuses to be thanksgiving, to gossip about you. Uteza impanuka mu mitekerereze ya. Crashing in their ayo ni amahirwe ya kabiri abikora. That is the Hallelujah. that does that. Hallelujah. Ngo kuki bakwibazaho nuko udasobanutse kuri bo. Why do they wonder about you? It's because they can never explain you to Iyo themselves. mpamvu nyine bakwibaza. That's why they keep wondering about you. Usobanutse uburyo bakuroga ntu. They can never explain how they bewitch you and you don't die. Ntabwo bisobanutse uburyo ubyara abana bagakuba. They don't know how you can give birth and kids grow. Bisobanutse gute gukora mariage n'uburyo bakuroza. How can you explain getting married when they've been bewitching you? Bisobanuka gute kugera mu kazi kandi bari bazi ko ntacyo uzimara. How can you explain getting a job when they thought you never amount to anything? Kuki bakwibazaho ahubwo kubera iki batakibyibaza. Well, now we can ask, why don't they ask themselves about you? Bibiliya ivuga iki? What does the Bible say? Iravuga ngo Yesu amaze kumukiza. It says after Jesus had delivered him, aragenda ajya ku rusengero. he went to the church. Ahageze baravuga ngo niwe. And then when he got there, he said, is it him? Cyangwa siwe. Or it's not him? Ngo icyakora. He said, but arasa nawe. he looks like he's the one. Muhamya n'umwe. There was no witness ubuzima bwawe bukeneye usibye wowe mu mahirwe ya kabiri. that your life needs except you and the second Ni chance. wowe ukwiriye guhamya. You're the only witness. Imirimo Imana ikugirira The works of the Lord is doing in you iraguhindura. will change you. Ugasa n'igitangaza. And you look like miracles. Ugateza urujijo mu mitwe y'abantu. And you cause confusions in the heads Ibyo of Uwiteka people. dusenga arabishoboye. The Lord we pray to is able. Itanga amahirwe ya kabiri nire mu muhanda ku nyanja. The one who gives second chances, the one who creates the road in the sea. Yohana arababwira ngo uwo wazutse murumva mwebwe muriho mutaranapfa mutinya n'urupfu muri kurunkangisha n'abatinya kandi uwo muri kumbuza ari uwatsinze urupfu. He said, that one who resurrected, do you think I am afraid of you because you're denying me to worship the one that resurrected? Praise God. Hallelujah. Ibi bintu byo kwizera. These things of faith, Kwizera ayo mahirwe ya kabiri. having faith in the second chance. Mumbabarire se nk'umuntu batera urujijo mu mitekerereze ariko ndabikosora. Allow me to cause confusion in your thinking, but I'll correct it again. Bisaba kubanza gupfa ariko udapfuye. It requires for you to die, but without dying. Gupfa udapfuye ni ukureka ubwenge ariko utabutaye. Dying without dying is to ignore your knowledge, but not losing it completely. Bigusaba gupfa ariko udapfuye It ndabisubiramo. requires you to die, but to not die again. Kwakira amahirwe ya kabiri asanti ni ugupfa muri logique. Receiving the second chance is to die in your logic. Ibyo ubwenge bwawe butakira ugacaho akarongo ukavuga ngo ntabwo ari uko bitaba ni uko ubwenge bwanjye bidakwirwamo. For the things that your knowledge and wisdom cannot perceive, you put a point there and say, it's because my mind cannot perceive these things. Nuza n'umubare uracyari muto cyane wo gutekereresha imibare ukagera ku kimana ishaka gukora. If you bring in numbers, you're still young to think and get to a point of where you can understand what God is trying to do. Ibyo ni bito cyane. That is so low. Nujya kureba diplome ibyo ni bito cyane. If you look at your degree, that is still so low. Nureba aho washatse aho ni hato cyane. If you look at the family that you married into, it is still small. Nureba mu bushobozi aho ni hato cyane. If you look at how able you are, you're still thinking low. Aho ni hato cyane ku bantu bakuvuganira. It is still low for the people that can speak on your behalf. Kuri wa muntu watuma wicara mu ntebe ukeneye ibyo ni bito cyane. If you think about that person that can make you sit in that chair, you're still thinking low. Ntabwo ibyo bigarura amahirwe ya kabiri. That does not bring the second chance. Itondo kimwe abagabo bariye imitsima. One morning, men had ate bread, Arangije aravuga ngo n'ejo tuzasubira kureba Yesu. and they thought tomorrow we'll go back to see Jesus. Bagere ku nyanja basanga Yesu ntahari. And when they came to the sea, they found that Jesus was not there. Ariko ngo bamenya ko yambutse yagiye ku musozi hakurya. And they knew that he had crossed and went to the mountain. Bafata amato abiri. And they took two boats. Bajyayo basanga abigishwa bahageze Yesu ataraza nabo bahagera Yesu
akiri hakurya. And they got there, they found the disciples and Jesus had not arrived yet. Ubwenge bwabo ntibwababwira ko batari kumwe na Yesu kuko bamurebaga hakurya bagira ngo bari kumwe, baramubwira ngo waje hano ryari, ariko Bibiliya iravuga ngo yari hakurya. Their wisdom told them that they were not with Jesus, but Jesus was far across. But they asked, when did you get here? Abona nta muntu muzima wabaza icyo kibazo, aravuga ngo aya ni amaco y'imbe. And he said, no one in their right mind can ask that question. It's just they want to feed their stomachs. ngo yarababwiye ngo nukuri ndababwiza ukuri ko atari jye mushaka, ni bya bitangaza mwabonye. And he said, I surely tell you, you're not looking for me, but for the miracles you saw yesterday. Harimo abagabo nkunda batazi kwiyoberanya. And there are men that were there, they could not hide baramubwira ngo themselves. voila, ibyo uvuze ni byo. And they said, it's true, what you said is true. Imitsima ituzanye. We're looking for bread. Kandi twarabikubonanye. And we saw you with that. Base bitwaye ikiza kumubwira ko ari inzu ushaka. Is it wrong to tell him you want a Yakweka house? promotion ukabibona. Why didn't he give you a promotion? kumubwira ko ari mariage yakuze. Is it wrong to tell him you want bitwaye marriage? iki kumubwira ko ari abarozi bari barakuze. Is it wrong to say the witchcrafts are on my bitwaye head? iki? There is nothing wrong with Abagabo that. barangije baramwegera baramubwira ngo mwigisha. None se dukore dute ngo dukore imirimo y'Imana, bumvaga batarya bataka. And they came and said, teacher, what can we do to do your work? Arababwira ngo umurimo w'Imana nuko mwizera uwo yatumye ari we njyewe. And he said, your work is to believe that one he has sent, and that's me. hejuru aramubwira ngo urakora igitangaza cyese tukirebe tukwizere ko Mose we yakoze igitangaza mani kamanuka. And they said, which miracle will you perform so that we can see and believe? Because Moses performed a miracle and we saw manna coming down. bamutungira agatoki k'icyo agomba gukora. And they pointed at the thing that they wanted him to do. Waduhaye manu se singiriya. Give us manna, we can see that. Ari ubwa mbere byaba bibaye ko n'abasogokuruza bayiriye. It's not going to be the first time, even our grandfathers had it. Muzi impamvu basabye manu. Do you know why they asked for manna? Ibyo bari baraye bariye ntabwo bigeze babihambira ngo babijyane keretse utuvungukira bigishwa basigaranye. It's because that what they had last night, no one packed any and took it home except for the Mu scratches. yandi magambo ntuduhe ibyo dutwara ariko tubone manu hano. In other words, we don't want what we can take home, but at least give us what we can eat right Hari now. abantu batakirushya Yesu. There are people who no longer stress We Jesus. twihera akazi ibindi nta kintu. They nta said, kintu. just give us a job and that's it. akajya mu byifuzo bitandatu agakuramo bitatu tipanze ibingibi. And they will bring like 6 requests and prioritize 3 and say, if you can do this, that's fine. Icya gatatu akagisibuta bibiri nibyo by'ingenzi. And the next morning they look at the third one, they remove it, they say 2 are Undi priority. munsi agasiba ikindi uti iki nicyo wagikora cyaba kivunjwe. The next day they remove that second one and they say the first one is okay, do Abagabo it. baramuti n'abasogokuru barabiriye si ubwa mbere ubikoze, niyo wabikora wikinira byakunda twihere mani. And these men said it's not going to be the first time, even if you can do it jokingly, just give us money. Umuntu wese uri hano ndagira ngo nguhe igisobanuro cyawe. Iyo uri mu mahirwe ya kabiri yaratinze kuza, ugenda ugabanya amasezerano yibwira ngo ibi byihoreye ukora ibi bireke ukora ibi. N'ikimenyimenyi abenshi amajenda mwandikagamo mwarayaretse, kwandika si uko mudakunda kwandika ahubwo mwararambiwe. Ni amahirwe ya kabiri yabaremerereye. So for people who have delayed with their second chance, you start decreasing the priorities, the requests and promises. It's because you've delayed and you no longer want to be in that state. Bariza umuntu muri kumwe ngo nawe wararambiwe. Ask your neighbor, are you tired? Nawe se uri kubona nta nzira ihari. Are you also seeing that there is no way? Ibyo nibyo Imana yashakaga kubaho, uzi ko izabikora ariko utazi ngo izabinyuza. That's why God wanted that you live without knowing where He will make ways, but for you to live knowing that He will do it. Impamvu ntuza yaguhindutse kandi yari inkoramutima yawe kwari kugira ngo Imana imukure mu buzima bwawe, niguha ya kabiri utazayamwitirira. Do you know how that close friend turned against you? It's because God wanted that when you get a second chance, you will not put it on that person. Yes, wibimwitirira uzayitirire ko ari ibikoze. So that you can go back and say, it is God who did it. Umuntu uri mu mahirwe ya kabiri iyo atinze kwizera aba ari kwirukana inshuti Imana yari yaramuhaye, usigara uri wenyine.
mu yandi magambo kwanga kwizera no kubwira Imana ngo nabano nari nizeye bakura imbere yanjye. For a person who was delayed in their second chances, they start to push people away. In other words, you're saying that the people I had trusted in are not working for me, so take them away. Yesu arababwira ngo kubirya ibyo ntacyo bitwaye ariko ababiriye nabo barongeye barasonza. And he said, for me to perform that is okay, but those that have fed on that, they became hungry again. Aranababwira ngo ntabwo ari Mose wabahaye mani iva mu ijuru ngo n'umutsima uturuka ku Uwiteka. And he said it was not Moses that brought down manna, but it was the bread from the Lord. Ni Imana yabikoze. It was God who did it. Dushimiye aho yakoresheje ariko ntibyitirirwa abantu, ni Imana yabakoresheje. Let's thank people that he has used and not forget that it was God that used them. Umugabo yigeze yampa miliyoni na magana abiri. One time a person gave me 1.2 million. Miliyoni desa y'amafaranga y'amanyarwanda. 1.2 million. Amaze kuyimpa nyuma y'iminota 30 arampamagara arantuka. After he had given it to me, he called me after 30 minutes and started abusing me. Ayaguhaye ngira ngo uracyaba mu idini none waramurutarinze arantuka duhuye nakwica. And he said, I thought you were still in the religion. That's why I gave you the money. If I met you, I would even kill you. Ndamubwira ni wowe waje umeze nk'akayira ko ku nyanja itukura Imana ntizongera kuyica ukundi. I said, you just came like that path in the Red Sea, and God will never create a path in the Red Sea again. Nta Mwisiraheli uzongera kuyinyuramo asubira muri Egiputa, nta n'umunyegiputa uzayinyuramo ajya muri Isiraheli. There is no Israelite who will go through that going to Egypt or an Egyptian going to Israel. Ni kuba rero uhise undakarira ariko washyikije icyo warunzaniye. It doesn't matter if you get angry with me as long as you've done what you were supposed to do. None se wayibaguha barangiza bakagucyurira ntabwo ari bo yo yarabatuze baratanga. Why do you think they give you and then turn back and start abusing you? It's because God has used them to do that. Arababwira ngo uzarya ni uzakomera. And he said whoever is going to eat is the one that is going to be stronger. Hallelujah. Hallelujah. Isi yabonye amahirwe bwa kabiri niyo turi kubyiniramo. The world that has seen the second chance is the one that we're dancing on. Umutambyi w'ikanzu ya efode yarananiwe. The priests cannot do it anymore. Uwiteka duha umutambyi wambaye gukiranuka. And God gave us the true priest who was righteous. Ayo ni amahirwe ya kabiri. That is the second chance. Aho imoriya Isaka tabonye igitambo Imana yatanze umwagazi w'intama y'Isaka ava ku gicaniro. Ayo ni amahirwe ya kabiri. God in Moriah, when Isaac did not become the sacrifice, God gave the lamb, and that was the second chance. Mahirwe ya kabiri. In the second chance, Urugendo rw'Imana n'umuntu mu mahirwe ya kabiri. the journey of a person and God in the second chance. Nirwo Imana ijya yiciramo, ndabivuga mu Kinyarwanda cyuzuye. Nirwo ruhande nirwo rugendo Imana yiciramo abantu barwanya amasezerano. It is the journey that God kills the people that are against those promises. Amahirwe ya kabiri kugira ngo agerweho. For the second chance to be achieved, Hari abantu Imana ikura mu nzira. there are the people that God will take out of your way. Hari abantu Imana ivanaho. That the people that God will take out. Amahirwe ya kabiri naza. When second chances come, Hari inshuti ziba formate ku buzima bwawe. some friends will be formatted out of your life. Amahirwe ya kabiri. When the second chance, Hari ibitekerezo siba mu muntu. there are thoughts you will erase in your mind. Mu buzima bwa mbere Yesaya yari umwanditsi wo kwa Uziya. In the first life, Isaiah was a writer in Uzziah's kingdom. Imana imwimurira intebe ava ku ntebe y'ubutegetsi ajya ku ntebe y'ubuhanuzi. And God shifted his chair from being a ruler to being a prophet. Uziya aramwitambika aravuga ngo ntacyo uzabona. And then Uzziah stepped in his way and said, "You'll never see anything." Isaya akabura Imana agashaka Imana akayibura. And then Isaiah would try to see God and he would never find him. Imbere ya Yobu naho Before Job, habaye abagabo batatu. there were 3 men: Elifasi, Eliphaz, Bildadi Bildad, na Zofari. and Zophar. Haba n'umugore wa Yobu. And there was a wife of Job. Ndabizi muri iminsi 40 tuzabifataho umwanya. I know in these 40 days we'll take time on that. Ariko gato muri ibi. But a small portion, Umugore wa Yobu the wife of
of Job. yatumiye Elifazi kuko ari umufamiliye wa Yobu. Invited Eliphaz because he was a family member of Job. atumira Bildadi kuko ari umufamiliye. And he invited Bildad because he was a family atumira member. Zofari kuko ari umufamiliye. And he invited Zophar because he was a family member. aravuga ngo nkurikije umuntu ukuri. Not a punishment, be at peace. guhana kw'Imana bizibagiza abantu imbabazi z'Uwiteka. The punishment of the Lord will make people forget of his mercy and grace. noneho no guhemba kw'Imana bizibutsa abantu urukundo rw'Imana. And his reward will remind people of his love. ntabwo irabisoza rero. So he hasn't done it. Imana ishimwe. Praise God. ntabwo irabisoza. He hasn't done it. Uziya yitambika Yesaya. And Uzziah came in between Isaiah. reka gatoya dukorane urugendo rwo mu ntekerezo. Let's do a thoughtful journey. ndakwinginze ntiza umwanya wawe dukorane urugendo. Give me your time so that we can walk together. sura ibirindiro Uziya yubatse imbere yawe. Visit those boundaries that Uzziah has built in front of you. ndakwinginze mu kubaho kw'Imana genderera ibirindiro Uziya yashyize imbere yawe. Look at those boundaries that Uzziah has built in front of you. ashyizeho ikirindiro ngo ntuzubake. He has put a boundary that you will not get married. Uziya ntabwo agukurura. Uzziah does not pull you. ntabwo afite umwanya wo kugukoraho. He doesn't have time to touch you. ahagarara imbere yawe akagukingiriza He Imana. will stand in front of you and block you from seeing hari God. umusozi ukuri imbere utuma utayibona. There is a mountain that is between you and God. hari umusozi utuma utagera mu masezerano There is a yawe. mountain that prevents you entering into your ikintu promises. gitangaje kinababaje. One interesting thing that is sad. uyu musozi ntubuza Imana kugusezeranya. This mountain does not stop God from promising you, ariko wowe ukubuza kugera mu masezerano. but it stops you from getting into those promises. niyo mpamvu mubona ivuga ariko gukora bikanga. ni Uziya uguhagaze imbere. That's why he speaks, but then to come into action doesn't work. It's because of Uzziah in front of mpamvu you. usenga buri gitondo ikigoroba. That's why you pray day and night. muri 40 70. 40 days, 70 days, muri 7 muri 21. 21 days, kwiyiriza ubusa kurya nimugoroba. fasting and eating at night. kugira ngo uzagere ku byo yavuze reka da. But for you to get to what he has said, it ukeneye doesn't akayira happen. ko mu mahirwe ya kabiri. That means you need the second ayo ni chance. amahirwe ya mbere yafashwe. That is the first chance that is here. amahirwe ya kabiri But the second yikiriza. chance, haleluya. hallelujah, ajyazana no guhora kw'Imana. it comes with the vengeance of the Lord. amahirwe ya kabiri amanura abamarayika babiri. The second chance brings down two angels. amanura Gaburiyeli na Mikayire. It brings Michael and Gabriel. amanura marayika w'isezerano na marayika w'indwayi. He brings the angel of battle Imana and the iguha angel of isezerano promises. ikanarwana. God gives you a promise and he fights too. ivuga mariage ikica uwakuzinze. He talks about marriage and kills that one. amahirwe ya kabiri. Second chance. haleluya. Hallelujah. amahirwe ya kabiri. Second chance. dore umuntu ikiganza muri kumwe. High five your mubwire ngo neighbor. amahirwe ya kabiri. Tell them the second mubwire ngo chance. yiciriye inzira. He will make a way mubwire ngo for himself. yishakiye He inzira. will make a way for amahirwe ya himself. kabiri. Second chance. yishakiye intebe. He will look for his amahirwe ya chair. kabiri. For second chance. arirwaniriye. He will fight for himself. haleluya. Hallelujah. 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 hari ikintu kijya kinezeza iyo ndi mu materaniro. iyo numva Imana iri kuvuga When I hear God speak, ndabikunda. I love it. kuko mbere yo kugira ngo mbizeze kubyizera njye mba nabyizeye kare. Before I make you believe what I'm Isi saying, I've y'umwuka. said it already. isi y'umwuka. In the spiritual world, ndimo ndabona amahirwe ya kabiri. I see the second chance. ndimo ndabireba. I can see it. ndimo ndabireba. I can see it. isi y'umwuka hariyo ubutware bundi. There is another authority in the Peri spiritual horia world. donas. Hallelujah. enima kita shanto testanse Hallelujah. lewa. Glory, glory, ndimo glory. ndabona ukuboko k'Uwiteka. I can see the hand of guhagurutsa the abantu Lord bari baricaye. standing nima up where hosa you've noda. been seated. Peri bagasa nima. haleluya. Hallelujah. ndimo ndabona Uwiteka yambutsa abantu. I see you crossing. ndimo ndabona abantu bari baraheze hakurya. I see Uwiteka people arambukira
that God is Mani making you iramukije. cross. God is crossing you iramukije. over. God is crossing you over. Ndabona impinja zari zarahagamye ziri kuvuka. I see babies coming out that were stuck in there. Ndabona imfunguzo ziregarega mu kirere. I see keys in the Ndabona sky. zibona I zizenguruka. can see them. Amahirwe ya kabiri Second chance. ajya yirwanirira. He fights for himself. Uziya yahagaze imbere ya Yesaya. Uzziah stood before Isaiah. Uziya ntabwo yari rubanda by the way hoya. He was not just any other mere person. Yari umwami. He was a king. Yari afite itegeko. He had the law. Afite ubutware. He had the authority. Afite ubushobozi. And he had the power. Ufata umwanzuro wo kubyara urupfu kuri Yesaya. Making a decision to him was like death to Isaiah. Ndagira ngo nkubwire ngo igikuta cyari imbere yawe cyakurutaga. I'm telling you, the wall before you was beyond you. Ariko ntabwo kiraruta Imana. But it's not beyond God. Hari umugabo witwa Marite. There is a man called Martin. Ntabwo mvuga ruwahe kugira ngo abantu batamumenya ubuhamya bwe ntabwo arabwitangira. I will not say where he comes from so that people won't know him because they are not said his testimony. Yigeze yagira umuntu washakaga intebe yari yicayeho. There is someone who wanted to sit in the exact chair he was in. Yari director w'ikigo cy'amashuri aravuga ngo reka umuntu aravuga ngo reka mufungishe hanyuma nyobore kiriya kigo. He was a director of a school and someone said if I could put him in jail I would take his position. Muzi ikintu gitangaje se? You know what is interesting? Iyo ntebe uri kuririraho hari umuntu ushaka kuyicaramo. That chair you're crying in, there's someone who wants to take it. Muzi ikintu gitangaje? Do you know what is interesting? Urwo rugo rwagushaririye mu gihe bayiteguye kurwinjiramo. That marriage that is bitter for you, there is someone who is ready to enter. Aho wowe uri kuririra hari umuntu wumva yahasekera. That where you're crying, somebody else thinks they would smile in your position. Nicyo gituma nako gatoya ukagumana. That's why that small thing you still hold it. Kagumane hari abagashaka kandi niyo mpamvu yo kuburana kwawe. Hold it dear because there are others who want it, but it's your reason to even fight. Mwana w'umuhanuzi yajyanye na Elisa kuri Yorodani. The children of the prophet went with Elisha to the Ageze ngo bateme igiti intore zirakuka igwa mu mazi. and as they were cutting the tree, the axe went in the water. Umurebye akamutize gusigaranye umuhini n'ubundi wabujugunye ko n'intorezo yagiye. And as they looked at him, they said, "You're only with a stick. Why don't you throw it as well?" Aravuga ngo hoya njugunye umuhini databuja ntiyamenya ko hari ishoka nari mfite. And he said, "If I throw the stick, my master will not know that I had an axe." Uwo muhini wugumane ni ikimenyetso cy'uko wigeze intorezo. Stay with that stick. It's a sign that you had an axe before. Iyo diploma urayirakarira kubera iki ni ikimenyetso cy'uko wize. Do not get angry with that diploma. It's a sign that you went to school. Are iyo permis ni ikimenyetso cy'uko wakwitwara. That driver's license is a sign that you can drive yourself. Urabirakarira se kubera iki? Why do you get angry? Umuhini ushyire shobuja umwana ashyira Elisa aravuga ngo dore yari ikwikiye hano ariko ntayikirimo. And then the kid took it to Elisha and said, "It was in here, but it's no longer Ariko there." abana b'abahanuzi bashakaga ko n'umuhini awujugunya. But the children of the prophets wanted him to throw even the stick. Kagumane niko databuja ajya kwikira. Stay with that. That is what your master will use. Murakoze. Thank you. Gumana uwo muhini niwo bakwikira. Stay with that stick is one they will use to build something Urwo else. rugo ni rwazura. That home is the one he will build. Aho nyine niho atangira umugisha. That's where he will bless you. Marite So Martin, bamushyiraho kesi babwira akana gato k'agakobwa. they put a case on him. They told the young girl, Barakabwira ngo wowe uyu munsi ujye muri biro ujye muri direction. they said, go to his office. Nuhagera When you get there, uze gukuramo agapira usohoka utakuvuza induru ko bagufashe ku ngufu. just remove your shirt and run out and say they just raped you. Murabizi ko icyo cyaha tutari ngombwa kwirirwa dushaka abashinjacyaha rwose kiba kiguhama kigaragara. You know that sin, we don't need witnesses. It is evident it's there. Bahita bamanura yisanga imageragere. And they took him to prison. Tugiye gusenga aratubwira ngo ariko munsengere. When we went to pray, he said, "Pray for me." Turagenda So we went. ndabyibuka. I remember Twari turaho Hana yagiye gusabira umwana ishiro. we were in Shiru where Hannah had went to ask God for a
child. Abanyarwanda baragenze haraho nagiye nsanga udupapuro twanditse mu Kinyarwanda abantu n'umwene wacu wari uhari. So Rwandans have traveled. I would get to places and I would see notes in Kinyarwanda and I would say, this is my brother and I was here. Tugezaho When we went there, dufata igitenge we took a kitenge, turagifata turagihita we folded it, tukita umwenda wa gereza and we called it a cloth, a prison cloth. turavuga ngo aya ni amaroze yo muri gereza And we said, these are the roses from the tuyashyira prison. ku ruhande tuyaha ubuhamya turavuga ati ntitugufashe nabi kuko ufite abandi bazakwambara We said, we will not take you badly because you have other people that will wear you. ariko ntabwo uri umwenda wa marite. But you're not a cloth for Martin. uzi ibintu Imana ikora iyo bigenze gutyo. Do you know what God does when it comes to that Imana ikubita situation? uwakujyanyeyo, God will punish the one who took you there. wowe wagiye uganya we atambuka arira. When you went there in sorrow, he goes there crying. Amahirwe ya kabiri ntajya buri umuntu ahitana. The second chances will always find someone you take with. Ibi ngibi mutorera That your tolerance that you have. Mana nsabiye abanzi banjye imbabazi. God, I ask mercy for my enemies. Ubusanzwe Imana itwemerera kubababarira ikatwemerera kubakunda Even in normal life, God allows us to love them and forgive them. ariko ntitwemerera kubizera. But it does not allow us to trust them. Ntabwo Bibiliya ibyemera. The Bible does not agree with it. Munyomozi Prove me wrong. Bibiliya idutegeka gukunda abanzi bacu ariko ntidutegeka kubizera. The Bible tells us to love them but to not trust them. Iranabitubuza. It even says no against that. Utamwizera rero For you to not believe them then, ikimenyetso cy'uko atari umuntu wo kwemerwa. it's a sign that is not a person to be agreed with, Ugatemerwa rero so that he's not acceptable. Imana imugukura imbere. God takes them away from you. Abisirayeli barashaririye. The Israelites were bitter, Mose ajya imbere y'Imana arayibwira ngo barimbuye bagira ngo kubashyitsa byakunaniye. and Moses went to God and said, if you took them out, they would think you're weak and you were not able to deliver them to Imana Israel. iramubwira ngo bose ndabamara. And God said, I'll wipe them all. Mose aravuga ngo ndahiye ubugingo bwanjye nubica nanjye ntuzangeze iwawe. And he said, I swear if you kill them, do not deliver me to your place. Imana iramurebera iramubwira ngo ubugingo bwose nabukwaka kuko utangiraniwe. Niko yamubwiye, yaravuze ngo nsiba mu gitabo cy'ubugingo umuntu wancumuyeho. And he said, I will not take away everlasting life from you because I delete those who have sinned against me. Ariko wowe nta rubanza dufitanye. But you don't have any judgment between me and you. Iramureka irangije iravuga ngo nta kibazo Mose we ngaho haguruka wigendere. And he said, it's okay, stand up and go. Bibiliya ivuga ngo iki se? Yagiye ibica ruto bagezeyo nta n'umwe usigaye. And the Bible says that he went killing them one by one. By the time they ended up in Israel, no one had remained. Ndagira ngo nguhire itangazo. I want to announce to you today, Umurokore wese wasubijwe agira imbabazi zingana n'ibihaba arimo. any Christian who has been answered has the same mercy of the time they are in. Ewewe, ku munsi wa mariage wambaye agatimba. On your wedding day when you're in that white gown, Urebuka ugashanga nuko wandogaga ari kurushangazi ndagukunda kandi disi ruba ruhari. even when you abused me, you are my aunt and I love you, and it's there. Warandoze disi ndi muri primaire none nakoze graduation disi ndakubabariye. You've bewitched me when I was in primary and now I've graduated. Ayo marangamutima Those emotions, ntawe utayagira mu bihe byo gutabarwa. they're the same when you're being delivered. Imana yabwiye Elifazi iravuga ngo ndakwiyamye. God told Eliphaz and said, attention, Nasubije Yobu I've answered Job, ariko njye sinakubabariye. but I Ikorere have not forgiven you. twara imitobe mu nsabibu. Take those vines. Genda ujye kwikubita imbere y'umusaba imbabazi. Amutegeka kugenda yikoreye. And God ordered him to take wine with him to go and bow down and seek for Bari forgiveness. kumubwira ngo nukuri ngo ntabwo byari ngombwa ndakubabariye kuko Uwiteka yantabaye nanjye niko nari kubivuga ariko Imana siko ibishaka ibaca ikiru byanga bikunda ntihabura ubigenderamo. If it was up to Job, it said, it's okay, I forgive you. If I was in your position, I've done the same. But if it's not up to God, God says, I'll find you and you go and bow down and seek for forgiveness. Mahirwe ya kabiri In the second chance, hacindukira n'abatware kandi abantu barahacogorera.
the authorities will slow down and people will slow down too. Nasomye Bibiliya se musanga Mose yakoresheje inkoni bwa kangahe bwa nyuma yayikoresheje ku gitare akubita igitare Imana yamubwiye kugitegeka. If you read the Bible, Moses used the stick on a rock when God had said, order it. And he looked at him and said, did you know that Aaron is going to die? And he said, go up with Aaron and take his clothes and put them on Eleazar. And after he had taken the clothes from him, he died. And he said, after he had put very young men and people that will keep leading, he said, come, I show you. He showed them the country. He said, there it is, but you will not get there. He said, I'm angry because I'm not able to get there, though you're taking me to a better place. But I wish if you took me there. And he killed him and took his dead body. The second chance. When you stand against your child, God will kill you. He becomes an orphan, but he will still do it. Jephthah had the chance to come back to his home and he had power and authority. It made him lose the first daughter. Second chance. It does not lose sacrifices. For abuse to get off of the children of God and the name of God, there is a mountain that is going to swallow people. I don't know who's hearing this, but for the second chance of Anicet, the ground will open and swallow some people. Second chance. Uzziah stood against him, and God slapped him. After Uzziah died, it was like a cloud that was off of the eyes of Isaiah. And as he saw the chair of God. And he said in the year that Uzziah died, it's the time Isaiah saw the throne of God. There are things that are stopping you to see the throne of God. That God wants you to see. He's standing up to take all of the distractions. There are things stopping you to reach into your promises. But because God wants you to promises, He will stand up. He is standing up. He is standing up. Hallelujah. Hallelujah. God is standing up. They've bewitched you for some time. For in the first chances, they bewitched the first pregnancy and it worked. They bewitched the first fiancé and it went. Your shop and it lost. Your first house was sold. But in the second chance, God is showing up Himself. The second chance causes God to visit the history of your life. The second chance. Praise God. The second chance moved from Penina to Hannah. Your wise, tell me if you know the names of the children of Penina. But the one who came from the second chance, we know of their name. You've lost some things we never knew of.
ntwari warakoze. You come and say, I was rich, I had cars, thank Ibyo you. ntabyo tuzi nibyo mu mateka ya mbere amazina yabyo yarasibye. We don't know those in the first history, the names have been Ariko deleted. amateka ya kabiri si ngombwa ngo tubwire, twebwe But the tubirebera second history, you don't Kuko have to asa tell us. n'izina We amahirwe will ya see, kabiri. because we will come for the second chance. Kizanira izina. He brings his own name. Ngombwa ngo ujye kwisobanura wowe ubusobanutse. You don't have to explain yourself, you're already explainable. Reka dufatikane hanyuma soze. As I conclude, Umugabo witwa Yobu yarahombye. the man called Job was at loss. Arangije abwira Imana ngo ibi ni wowe ubikoze. And he told God, you've done Fazi this. ntiyanyishima hejuru atari wowe umunteje. The enemy cannot be overjoyed over my life without your consent. Zofari na Berudade ntibabinkora utabifitemo uruhare. These close people cannot do it to me when you're not in charge. Arayibwira ngo ibyo bavuze byose ndabyemera ngo ino tuburane. He said, I agree with everything they've said, so come so that we can debate about Uzi it. ko mu mahirwe ya mbere iyo uri mu gihe cyo kunyagwa hari igihe uteseka ugatangira kuburana n'Imana. In the first chance, when you're in problems, you start arguing with God. Imana urabizi hari umuntu wigeze ampamagara arambwira ngo ndashaka kunsengera ndabwira nta kibazo njya kumureba duhurira ahantu twari busengere. Ibyo si ngombwa kubisemura. Arangije arambwira ngo Anicet ngo ntabwo namushatse mukunda ntibyagenze bite ngo n'Imana yambwiye ngo mushake. Kubiti amarira ararira ndangije ndamureba ndamwanirira mama uruhuke nta kibazo. Arangije arambwira ngo n'umuryango wabo ntiwanshakaga nanjye sinawushakaga. Mu mahirwe ya mbere uragenda ugatonganya Imana ukagira ati naha narindi sinjye wagombaga kuba mpari. Nkurikije amashuri nize sinagombaga kuba ndi gutyo wakoze nyine. Wamaze uretse nta kibazo. Nkurikije aho mvuka ntabwo nakagombye kuba ameze gutya. Rero uhakurikije ugakurikiza n'imigenzo y'iwanyu, impamvu Imana ikureka nuko ahubwo utazi ibyo ari byo. It's because you're not aware. Ntabwo uzi ibyo ari byo. You're not aware. Ubikurikije ukareba indaro n'amagambo bakwatuyeho. If you follow and see the words they've uttered on your life, Ubikurikije if you follow, wahangayika. you would be worried. Imana igutega amatwi ikabyihorera. God will listen to you and let you be. Izina ry'Imana ngo ndakurahiye ngo uriya mugabo sinamushakaga. Mu mahirwe ya mbere iyo uri mu gihe cyo kuyatakaza Imana igukanda igufashe kugakana. If you're in the time of losing your first chance, God will squeeze you on the neck. Yes, ni Imana ibikora. It's God who does it. Nonese ko mwasomye igitabo cya Yobu yazize iki? If you read the Bible, what was the problem? Yobu yabajije Imana ngo wampoye iki? Ngo Yobu naguhoye agatsi. He said, why me, Lord? Naguhoye agatsi. Sinabahaye ubuhamya sabera yondo nituziranye uburyo nabahaye ubuhamya ndi gushaka akamodoka ari ndakotsora ejo bundi Imana irambwira ngo noneho karaza kukagurira essence birananira ngasabira ibiraka. Didn't I give you a testimony praying for a car? When it came, I couldn't get gas for it. Why wouldn't you give it to me and say it's because of that? There is a man who's nothing. It's nothing. You're just being in that situation for nothing. If you think what's the reason as to why you're not married, what's the reason? You have the nice figure. Your face is beautiful. You're even educated. Even his family is not bad. And you have even friends who would admire you. But why are you not married? It's for nothing. guhahiramo. Is it the market that you do not buy from? Porute bebe wabyaye nibyo byakugora
Is it bad to have like a pot wonyeje ready? umwana amashereka ntiyaza. Is it bad to have breastfed? None se wowe ni urutoki rutarabona impeta yarwo. Is it the finger that can find its right ring? Wakagize umutwe mubi agatimba kakwanga kujya. Even if you had the big head, can't the veil go in? Urazira iki? Why? Nagatsi. It's nothing. Nagatsi. It's nothing. None se Imana yarabivuze. God said it. Yaranagucuze. He has even equipped you. Ufite umutima ukomeye wanakwihanga. You even have a strong heart, you can be None se urazira courageous. iki? Why? None se uzi gufata neza inzu ya landlord wawe, gufata neza yawe n'ibyo byakunanira. You're good at taking care of the landlord's house. What about yours? None se imfunguzo zayo uzitaye kangahe? Niyo wazita se wari warari inyuma y'urugi. How many times have lost the keys, but you've never slept Kuki outside? utarabona iyawe? But why haven't you gotten your Urazira own? iki? Why? No, tuvugisha ukuri. Nukujya kuri airport i Kanombe se byakugora. Is it going to the airport that would be hard? Nicyo kibuga nabonye kigoye muri Afrika kugitegeraho indege. It's the hardest airport to get Biragorana aboard kuri airport, from. hari smart abantu mukunda gukoresha indege murabizi. It's smart Haragoranye over there. It's very byonyine hard. niyo bakugejeje muri waiting room gusohoka uza gusa kubona ahantu unyura kandi uri gutaha iwanyu biragorana nabyo. None se wagize ngo nuko bigoranye nicyo gituma Imana itarakujyana yo reka da. Do you think it's hard because God hasn't taken you there? None se ushoboye gukora mu entreprise y'abandi. You're able Gukora to mu work yawe nibyo in byakunaniye. other people's enterprise. How about working in your own? Urazira iki se? Why? None se barakuroga ni inka ubarusha. They bewitch you. Is it because of the many cows you have? Barakuroga se ni inzu yawe iri kumena amazi wabo. Is it a house that is pouring Baraguhora water in iki so? them? Why? Ejo bundi amazi yarabuze muri karitsiye mpamagara abaturage ndeba abanyantege nkeya ndavuga nti umugore uhetse umwana umugore utabasha kujya gukomata ngo bamuhe amazi aze yivomere basiga bandogeye agahungu bose bagahoraga iki. We had water problems in the area and said, if you're not able to go fetch water, come get water at my house. And they left after they had bewitched my boy. Ubwo se bagahoye iki? Why? Why did they do it? Mbese umuntu ukuroga wanamusuye nibura utari umwanzi ngo wanze kugera iwe akanakuroga wagiyeyo we. Someone Ubwo se who aguhoye. bewitches you when you've visited them, not even their enemy because you didn't visit them. Why do they do that? Iyo babwira Imana ngo wampoye kiramubwira ngo nagatse. He said, why God? And God said it's for Yabashingiye ko azize nothing. ubusa arayubwira ngo ngwino tuburane uyu munsi ndumva nagutsinda. When he saw that it was for nothing, he said, come, let's argue. I might Imana win. iramubwira ngo kenyabaka. And he said, it's you who missed me, even if you don't say hi. I've always known where you've been. I've been watching you. Iramubaza ngo haryo utarabaho wabagaye. And he said, before you existed, where were you living? Utise ndahazi. He said, I don't know. None se harya ntararema isi. He said, before I created the world, Nijoro jyewe wari uzi aho mba. did you know where I was? None se Yobu mu bantu bose muziranye bagushyuhije mu mutwe hari umuntu ugira uruhare rw'ijoro nibura akarihindura amanywa ni ukuri kw'Imana He nta. said, among the people that are confusing you, is there anyone who has power to create night? He said, no. None se kuza ubwenge waje kuburana wabuze igihe impara zimira ntirekata. He said, now that you're wise, do you know when impalas the zebras get impregnated? Kubera iki Why? ziruka se zifite amezi ntiziramburure. Why do they run when they're pregnant and they never miscarriage? Yabuti ni ukuri kw'Imana ntabyo nzi. He said, I don't know. None se iyo najyanye ijoro ukaba uri ku manywa ijoro mba naribitseye. When I take the night and it's day, where do I keep the night? Ntuwite ni ukuri kw'Imana ntaho nzi. He said, I swear I have no None se idea. isha zima ryari? When do the Ish. calves? Ni ntabyo nzi. He said, I don't know. Iri kumuha ibibazo bidahuye n'ubwenge bwe ariko bihuye n'ama
amasezerano y'Imana kuri Yobu. He's giving him questions that do not meet his understanding, but meet the promises of God. Uko nta muntu wagize uruhare mu gucya kw'ijoro, Just like no one has a right in how the day comes. niko n'ijoro rikuriho nta wundi uzabigiramo uruhare. It's like the night that is on the Yewe no one will take ukingira part. n'umwijima ngarekura amanywa. He closes the night and Ninjye releases utegeka the ibihe. day. I convene the day. Zategeka umucyo ukurasire. I will order the light to come to you. Utazi uko wabonye isezerano, As you don't know how you got niko that utazamenya uko promise, risohora. and you will not know how it Ninjye comes to pass. uzarisohoza. I will come into pass. Umubabaro wawe, Your sorrow, situwasiyo urimo, the situation you're in, struggle urimo, the struggles you're in, zimeze nk'umuvuduko w'impara, are like the speed of a zebra. ariko ntibituma ziramburura. But that does not make them. Yamubwira ngo humura, He said, be ubwo still. n'impara zitaramburura. Just like the Ibigeragezo wanyuzemo struggles you've been through, ntibizakubuza kubona they will not stop urubyaro, to see your children. ntibizakubuza kubaka, They will not stop you to ntibizakubuza build. gutura. They will not stop you to Haleluya. build. Hallelujah. Ibigeragezo wahuye nabyo The struggles you've met in life, ntabwo bizatuma udafiringa ibisubizo. they will not stop you from feeling the Yamubwira ngo answer. humura. He said, be still. Amagambo bakuvuze ntazabuza impundu kuva The mu kanwa words kawe. they've said will not stop celebration. Ndakubwiza ukuri ko umwijima wagenzemo, They said the ntabwo darkness uzabwira you umucyo walked ngo in wimurika. will not stop the light to Yamubwira ngo come. ninjye He Uwiteka said, I am the Lord, wabitse ibyo nari but naraguhaye. I've kept what I had given Kubaza you. Yobu Asking Job, ngo ntarakurema wabagaye. but before I created you, where were you? Ni nko kumubwira ngo ntuzi ibyo nakunyazaho It's nabizi. like saying, you don't know where I've kept those things I took Aho from you. nagukuye ngushyiraho Where I've moved you from to niho nabitse ibyo wabuze. is where I've kept the things you've lost. Uracyari kunyumva? Are you still listening? Ibyo wabuze wabibuze mu bubiko bw'iwawe. Those you've lost is from your own Ubibura store, mu rugo rwawe. in your home. Ubibura ku buzima You've bwawe. lost them in your life. Ariko Imana yabibitse aho But yabishyize. God stored them. He knows where He has kept Umunsi Yobu yari them. ari kugeragezwa, The day Job was being tested, Imana yari iri kudekora ibisubizo bya Yobu. God was still decorating the answers of Job. Ntabwo ari wowe waba mubi, You're not the ugly one. hari igihe uwo washaka ari we mubi Imana iracyamucura. Maybe the ugly one would be the one you marry. God is still working on them. Yarabanje dekora He first decorated ibisubizo bya Yobu. the answers of Job. Bibiliya iravuga ngo The Bible says amahirwe ya nyuma the last chance ngo yarusa ya mbere. were better than the latter. Imana imuhingamiya. God gave him the donkeys. Oh, haleluya. Hallelujah. Ndagira ngo mbabwize ukuri, I want to tell you the truth. amahirwe ya mbere nagendaga ndyoshye. In the first chance, I walked in decent way. Amahirwe ya mbere nahoraga mu bihugu vavye nagiye nagarutse nabihoragamo. In the first chance, I was always traveling back and forth from countries. Ariko sinigeze mba mu materaniro aryoshye kayo mbamo. But I never lived in a good congregation like I'm in. Imana yankuye mu mahirwe ya mbere yo mu musigiti intereka mu mahirwe ya kabiri yo mu rusengero, irangije yongeraho umwuka wera. God moved me from the first life of being in the mosque and placed me in the second chance of being in the church and added the Holy Spirit. Amahirwe ya kabiri ajya ruta ya mbere. The second chance is always greater than the first one. Ajya ruta ya mbere. It is greater than the first one. Reka mbabwire kiri mu idini rya mbere naragenze pe. In the first religion, I really traveled. Ubwa Isilamu nageze India, I went to India. ubwa Isilamu nageze Poland, Because of being a Muslim, I went to ubwa Isilamu nageze New Poland. Zealand, I went to New nageze Somali, Zealand. I went to Somalia. nageze Madina, I went to Medina. naragenze. I really traveled. Ubukirisitu nabwo naragenze. As a Christian, I've always Ubwa Isilamu traveled. nta muntu nigeze nsanga waje kunsanganira kuri aeroport afite ifoto yanjye. As a Muslim, I never met people come at the airport to get me. But as a Christian, Bahagararana ibifoto bavuga ngo uyu wo dutegereje. they stand with a big picture saying we're waiting for this person. Hari n'igihe ngera imbere y'igifoto nkakireba. There's a time I get in front of a picture and see. None se namwe nimutangari kuko ubukirisitu do
nahindukiye nibona nahariye. For being a Christian, Hallelujah. I saw myself at the back. Amahirwe ya kabiri The second chance, araryoha. it is very sweet. Amahirwe ya kabiri Imana yampaye mariage nta mafaranga mfite irambira ngo nzayishakira. In the second chance, God gave me a marriage without money and said, I will find it myself. Amahirwe ya mbere nari mfite urugo ariko nta mugore. In the first chance, I had a home without a wife. Imana impa umugore urugo ruruzura. And God gave me a wife and the home was complete. Amahirwe ya mbere ugira ngo waranyazwe. In the first chance, you think you've been robbed. Ariko ntiwanyazwe, Imana yabijyanye mu cyumba cy'urwunguko. But you've not been robbed. God took it in a place of preparation. Yavuze ijambo nkunda. He said a word that I love. Yavuga ngo kubw'imbabazi For mercy, ngufitiye. I have for you. Icyo kizatuma umuseke ugutambikira. That's when the morning will come. Kubw'umutima w'imbabazi For a heart of mercy, Uwiteka agufitiye. the Lord has for you. Utumye wongera kwishima. That's why you will be happy Kubw'umutima again. w'imbabazi For the heart of Imana mercy ikugiriye. that the Lord has Utumye for usubirana you. ubutware. That's why you will hold Kubw'umutima authority. w'imbabazi. For the love Cyo of gituma Imana mercy. ikugize And ikirangiye. that's why God is making Kubw'umutima you great. w'imbabazi. For the heart of Ndavugana na mercy. Yobu mwari no I teraniro. speak to Job in Ndabwira the Yobu service. online. I tell Job Ndabwira Yobu online. dukurikiye kuri I Zoom. tell Job on Ndabwira Yobu Zoom. dukurikiye kuri I YouTube. tell Job on Ndakubwiye ngo YouTube. kubw'umutima w'imbabazi. For the heart of Imana mercy. ntiyitaye ku magambo ya Zofari. God does not care Imana about the ntiyitaye kuri words. Elifazi. Does not care Imana about ntiyitaye kuri answers. Biludadi. Does not care Ndagira ngo about mubwire Imana Bildad. ntiyitaye ku mugore. God does not Imana care about the ntiyitaye ku wife. mugabo. Does not care about the Ikugarutseho. husband. It does not care about anything. Ikugarutseho. It's coming back to Ikugarutseho. you. It's coming back to you. Ko mwasomye Bibiliya. You've been read the Bible. Basanze Rusi yarahawe Kanani kuko Imana yabivuzeho ya. Was Ruth given Canaan because he spoke about Amahirwe ya mbere Loti yarayatakaje. the first chance? Lord lost it. Abyara Abamowabu. And he gave birth to Moabites. Amahirwe ya kabiri Imana yaha Rusi. And the second chance was given Ko to ari we Ruth wubashye Imana. because she obeyed God. Hari abakomeye b'iwanyu hari aho bari kugera banga kugerayo. Those great people in your family, Aho there is a hose place Imana that God can give to you. Berutse gusengana n'umuntu. I've prayed with someone Imana irangije recently, irambwira ngo nimubwire ngo imuhaye umugisha wazereraga. and he said, I'm giving you a blessing that's been meandering. Nga naho simvangiwe. I was like, am I not confused? Nibuka ko hari abantu bataye umugisha wabo bakanakenyuka batakiri. And I remembered that the people who have lost their blessing and they even died. Amahirwe ya kabiri. The second chance, Imana ipfunyika n'umugisha utari uwawe. God puts together a blessing that was not even yours and gives it to you. Iguha intebe idahwanye na diplome. He gives you the chair that is not equal to your diploma. Iguha inzu itangana n'ikofi yawe. He gives you a house that is not equal to the money you have. Imana iguha n'umugisha wazereraga. God will give you the meandering blessings. Murakoze. Thank you. Ndagira ngo dusenga. I want us to pray. Bifurije kuba muri aya materaniro y'iminsi 40. I want you to be in these services of 40 days. Iminsi 40. 40 days. Iminsi 40 nyikunda nk'iminsi 21 n'iminsi 3 n'iminsi 7. I love them like the 3 days, the 7, the 21. Iminsi 40 ni igisinyisha umwanzi wawe agasinyira kuva mu byawe. The 40 days makes your enemy to sign to get out of your things. 40 yageze kuri Sawuli yambura ikanzu ayambika Dawidi aramubwira ngo Uwiteka aravuze ngo ubwami n'ubwawe. Ni mu myaka 40 yarageze. In 40 days or years made Saul to take out the kingdom cloth and put it on David and said, the throne is yours. Yesu avuye mu minsi 40 nibwo yagiye gufata amazi bakarabiragamo n'intoki ayahindura vino arababwira ngo ngaho ni mu minsi. After the 40 days is when Jesus turned the water, the dirty water, and turned into wine and said, drink Iminsi it. 40 niyo yatumye Mose amanukana ibisate by'amategeko ni iminsi 40. In 40 days made Moses come down with the 10 commandments. 40 niyo bazengurutse bataramenya aho bataha kuko bari barasize Mose. Iminsi 40 icanganyukisha abantu bagusize bakakugaruka. In 40 days, people can be confused and come back to you. Hari abantu bari gukora wicaye. There are people who are working while you sit. Hari abantu biga wasuspends. There are people who go to school while you've suspended. Iminsi 40 irabicaza bakagutegereza. 40 days makes them sit and they wait for you. Iminsi 40. 40 days. Imana izagushoboza. May God enable you.
may God give you the second chance. ntacyo upfa n'uwo muntu mwicaranye mubwire ngo Imana ikuzaniye andi mahirwe. Tell your neighbor that God is bringing you the second chance. ibya nyuma birusa ibya mbere. The second will be greater than the first. ibya nyuma birusa ibya mbere. The latter will be greater than the first. ibya nyuma birusa ibya mbere. The second is greater than the first. reka mbasabe mwegere hejuru. I would ask all of you to stand up. mbasabe mwegere hejuru. All of you stand up on your feet. reka mbasabe mwegere hejuru. Stand up on your feet. ntabwo nshaka kuvuga amagambo menshi cyane. I don't want to say many words. ndinginga umubyeyi wacu mama pastori. I reka will mbasabe ask our mwegere hino. parent to come reka close. mbinginge mwegere hino. Please come close. byonyine gusa Only nk'umutambyi utwaturireho umugisha. icyo gusa niyo wavuga ngo Imana ibaho umugisha umunsi a wa nyuma blessing over us. tuwitangire icyo Even if you twaturiraho say God cyonyine bless you, kirahagije. that would be enough. Anything you speak to Hallelujah. us. Hallelujah. 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 Oh, hallelujah. Hallelujah. mureke dusabire umukozi wacu w'Imana umugisha. Let's ask for a Turatwigishije blessing. ijambo ryiza, Let's start us. aratugaburiye kandi turahazi. And we're Turanyuzwe satisfied. mukozi w'Imana, Imana iguhe umugisha. Hallelujah. Mureke dusenge. Mu mahirwe ya mbere byaranze, ariko mu mahirwe ya kabiri bigiye kwemera mu But in izina the rya second Yesu. is going to work. Oh, hallelujah. Hallelujah. Mana data, turagushimye, turaguhimbaje. Tugushimiye ko data nyagwara ku ngoma Imana watugiriye neza. Uyu mugoroba turi hano ku bwawe, turi hano ku bw'amashimwe watugiriye, turi hano turi bazima, turi hano tuvuga gukomera kwawe. Mana nyagwara ku ngoma tangiye amasengesho y'iminsi 40. Turakwinginze Uwiteka nyagwara ku ngoma kugira ngo uzabane natwe muri aya masengesho, uzahagarane natwe, imbaraga zawe zizabane natwe, uzatugirire neza. Byari byaranze amahirwe ya mbere, reka mu mahirwe ya kabiri, reka tukugirireho umugisha, reka bizakunde mu izina rya Yesu. Reka data uzaduha umugisha udasanzwe, reka uzatwiyereke mu buryo bwose kuko uri Imana yo kwizerwa. Mana nyaguhara ku ngoma rero, sabiye umugisha buri muntu wese wateranye umugoroba wagambiriye kuzasenga aya masengesho, reka uzamushoboze. Reka data nyagora ku ngoma uzamwambika imbaraga, n'ukuri azayasenge kandi azayasoze kandi azakurema ikintu gifatika kuko uri Imana yo kwizerwa. Turagushimye rero, tugukomeye amashyi kuko uri Imana yo kwizerwa mu izina rya Yesu. Amen. Hallelujah, hallelujah.